Романа достану стилімешейця, гуртеєм харкрайму кавамче де диджитал чин програм гурей. Чинаянну де 2023 кал попайлки дрівразні руксаті дараруда. Че патрескіє де чин селанізи чаре дере самсоре худалшові, оганзіну шмілує нові рікардуна тінккріді. Зaba pa nane program ki da ganu shmiru lemhi pa yade ruksate ki da Chin da iktisad samsur halat dar sara shari kalam. Jamai da yakhnai au wawrinne seranai samsur musamday da Chin pa shamal khadizki da Heilongjiang wilayat markaz Harbin har da yakhnai au wawrinne seranai la amala patul khiwat ki shukhrat rari. Sakhalye selanis bazar de pahwa pa partara lazam sur au wari dalaidai au der seranyangye rajab kalidi. De gahar de kulturi au serani zucharu idari shmere khiche de novi miladi kal pa driwraz neroksati ki pa dagahar ki de seranyanu umumi shmer 3 milyona au watalwikt zrutanu tarasi darai au de serani zucharu umumi gartheye le 15 miliardu au nexwa au 200 milyonu yuanu tsaha au waqtidi che dagara kamuna pa tarikh ki beisaridi. Harbin har pa dagiruk sakti ki de Chin de serani zucharu yawa namna grze daleda. De Chin de kulturi au serani zucharu wezarat shmere khiche pa dagiruk sakti ki pa khiwat ki de seranianu umumi shmere yawsal au 15 milyonu tanu tarasi darai che daga shmere de ter kal da hamde mode pa paratara pasro ki yawsal au 15 asharia dri lwalwalai khi au pa hamde mode ki de Chin de serani bazar umumi garte نخ أويا ملياردا أو وسوا أو 10 مليون يوان تاراسي دلي. چه دقا شمير دا تيركال دا همده موده پاپار تارا پسرو کی دوسوا شریا وزیت والائی خی. دا خوشخاره ورزایده دی چه دا چین پا کلیوالو سیمو کی پسرو کی چرورا شریا دوا و سیدونکو دا دقی رکساتی پا لومریو دو ورازو کی دا سرانه پاپار نورو زایونو تا تگراتک کرای او شمریه پا همده موده کی دا چین دا سرانیانو پا عمومی شمر کی شل سلنا نیوالای دای چه دا پا تاریخ کی سارای نراری. پراسیرا پرده پا دگه دری وراز نیروکساتی کی دا چین دا فیلمونو بازار هم سامسور تیا خودلی دا. د چین د فلمونو میری ادارې شمیرې ښیي چې د دغې رخصتي په 3 ورځو کې په هېواد کې د فلمونو د ټکټونو عمومي ګټې 1 میلیارد او 533 میلیونو یوانو ته رسیدلي چې دغه شمیرې هم نوی ریکارډ ټینګ کړی دی او په همدې موده کې د فلمونو د کتونکو عمومي شمیر 14 میلیونه او 400 ته رسیدلی دی. درانو دوستانو څنګه آیا له یادو شمیرو څخه مو د 2023 کال په پیل کې د چین اقتصادي سمسورتیا احساس کړه؟ د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. خدای پامان.